Lisambula na wekanda nando bote toko mai nando ngo boro te kiongo nando ngo tiko ni Vakekeli na radio Fiji 1 nando mo ibiti nimbula sar telangana wekanda na boro toko mai se sar toko mai na FBC TV en nando ngo nongo kero na bitan lo tika ni ke na univola tunde ka bingarabi na ministry ni bulara ramba marama ngone ke na valuti ni bulan rabun Dr. Josefa Koroivueta Nisambula bina katura matangal Ni bula bina saka sura betakali bula bina. Na wale metik butong matanga na vital no no nandang nungo ni kondor na vital no tinga na vika baleta na mbula raramba siya na social welfare. Kero nindo matanga no ni pamadal en vibuke so kena wasiwasi kena wasiwasi en buku ni tambana ni mbula raramba. Na wale bu tam takali wa bina na wale bu ni solebi kiton do ngauna. Mikito mai waita bikina kanimarau na tiko na singele buni kuwa wambula tio bi kende sara na nonda buno lomane viti na buno lebu ngo viti lebu buno lebu kabaki na be yati yan na nito vingarabi bebaka elesia mai na matinitu kina ministry sai ko na kena ngarabi na mbula raramba tiga busara mai wandone soli senga itando mai burbura Medo sar nindua salite takaliani. Kena memang le tarato do ko na tamata en mainangone kina dorobou kina wombula en bula ni bubale kawa kina na bula ni tamagase. Kawa talaki na non rambula na marama kawa kina kawasita laki non rambula na ngone. Na vingarabi wador chuna matinitu en do na vingarabi le usara kasi tibu tegisara na tiga-tiga ni mbula raramba na kena garabi o yan nangona ni girimiti yan tiga-tiga ni kanimbula raramba abaga tambagin dua nga bir na girimiti na kambala na mbula raramba sa tos tiumai sa lawata na visau sa mai garabi todoki na mata todoko enonda buno waturango ibiti inda isa tigoki na ibijana skim tiungando na skim nonda na ngone ngoir na ngone tumbu ndondua sekolah kanyotina wiltanaki no tama tutalaki no ngone lubeniali tutalaki no na ngone kasama yali ruru na nondai tumbu otama batake tina kawili talangaki no na ngone ka zurutu na nondai tumbu in wali besu so children of in correction services nona tumbu kacutal nga na vingarabi beira ni tamangase na nondo bonua sai ko mai na baki ono sanga wulu laudaki asa wili chu mai tamangase para rotenga ruanga na vingarabi tamangase duanga na kani bondo ko na $40 e-ticket do top up chu na bebula na matani singa keni kerua sai ko na kena solitu na penseni mai ber na baki ona sanga gol kalima lawataki go iro ko singito tu na penseni mai na FNPF se iro tu na kani after care fund ken balmale biti ndai via rototo ko na tamangasi bula tigo ndai biti mai na baki ona sanga gol kalima lawataki sara toro chiko enduan na matangali penseni kito na penseni kito ngarawati ko na penseni lewu ndondua lawati na penseni go rotani wasanga bulkaro nondolu ni tamangasi na nondobunua mai na FNP badada bero tumanga vitu kina wal nondolu rotonga wala bara nondolu chona afta kiafan kembale penseni lewu ndondua sai ko na penseni ka suletu na ministry mai na vika sule mai na matintu ka tutal na bingarabi beira na bubalen rabun sarga rabun wakala istu na rabun tura matangali go koira na rabun lolo birandondua ko bunongo bingarabi kina na matintu vidan do soli kela le bundondo eta ke sai ko donan robit sa $1 donan ro sanga wulu na ilabo kalima sanga wulu na be kambreta na kakana birna ngone ena lebuni labo ena soli can protection e watau na nremba kini bulan ngone watau talanga ratu na primary school se ratu na secondary school ka watala kina rtu lebi de tiona ngone ka soli kina bebu kengo
Chutalanga na vivu ke vera ka valengai tuna yang on se people with disabilities do ya Dios sanga wulan dola dona vula. Do lebre patataro do kama den dona bubale. Ke kara totoro chune labo ni poverty benefit scheme chu kinen dona tamangasi simbena on saul kalima rani soliwana penseni ke chutala kinen do valengai tuna yang ona people with disability rani soli talanga kwa na Dios sa wulan dola. Iliwan do sianga dongara birara matunga lama ni dona bubale. Naka pinawali usara na iba madala viki menino kanda na aborong tikumai ki menino sar tikumai na FBC TV nanda bulang iti ko na vuni bola tundi na ministeri ni bula raramba marama ngone ke na voluti ni bulan rabun Dr. Josefa Koroivueta. Andur na taramanda ina nabi kambaleta na ivondo kebo kaindua borong tiko ngandreba me bobu kita lutunga ne bondo kebo ka sa doba na tambambula ya. Na bondo kona $40 e-transport top up chuna kena card na chuna kena card karani na vangata kena ambasi rarosar na kena daka kitu sabara rota na ngonongo blate ni rede chuna matintu be para rota kena vingara bi blate kenda na leni bono ibiti ngonongo en rawa mo na tura mainda na nomini card matai mai na tambada ni to welfare office donga na tambana ina VSAVT kitu mai kandabu kitu mai navua taveuni sebuno ta banga ena lomanga ni dona singara ni soli kine begona card ngono go sawa rotek sar misal lomani dona wa ena ngono ai de kina soli begona card bir but me para rotek na bingarabi libera la mai na buno lendre kitu sambi tendone tu bongo sara ni soli ngana card ena buno boleh kapikanda na card kitu sulia sana ngai kota ina outlet ni Vodafone ortu sana ngai sulia me kana e-transport card na e-transport card ngo na vebula matani singa rani kota nga endo na volleyball ni Vodafone sana outlet kasa kilaitu do kina top up weekend na itamangase rado ni talana makumbumni bele takabara top up sendo berto vale yana kena warara te weekend. Pinaka na wali usara na ibo madala deribi na menando mandana avingu lekalek limberi na gaiba kurita litiko na vital noa ena ngono boru taki nanda ngono tiko ni Vakekeli. Ani borong sa tiko mai ena salni kakamura kina radio Fijuan nanda mabiti kikimnino kanda na sar to mai na FBC TV nanda bulang tiko na buni bolo tundi na ministeri ni bula raramba marama ngwane ke na voluti ni bulan rabon Dr. Josefa Koroivueta. Ndoro na lisu telmanda na bondo ebrivi nabi mama na bondo ke bakara wa ta kanon rakat ana iliu sendo wadertu na mama na bondo mama na subsidized ya salama ni la na tu bongo sa top up sarangana basa ulan dol ubia bam tatanga weekend na barong tu mai ke bakao ni na singi wangataka kamanda ke se vochu ko chini kali $5 la ko mai na bula votarawa en nambiu ngai loma ya erosa ul kali $5 keni malembalengo muni wangataka ba binana no muni kad batake wani na maro chu nei labo ya na singi na tosotale mena le solitale we kemuni me batumburu tale na $40 na bula tarapa ke sama ni ochu kosa na no muni wasanga bulan dola sanda kereti ko me santa ngai so matale na nonda na tarochi ko sia taba ambiki na wasanga bulan dola kitu arai de lesu na kena vangata kina e-transport card iloma ni vida nambak sauti mai nei tuku ka tuberto na Vodafone ka kitonga rede kina ni wadada dona tamangase na bia vangata chunga chini kali $5 dona bula kwa ko mani mbita kina matintu me mbiu kina na pasanga bulan dola me mbeleta na biu kango bimbi au kereta lake turang tangali mo barata tu weekend sone tuku sala mai
na e-transport kan ngon enon rangana I tamagasi. Sampai rongo te chungo ni so sa vanga tatal chuo na leo ni bubale. Iso sara to te chunga ni tamagasi sara le vanga tatal chunga me sara wondo so miki non re wondo wira talanga na leo ni family. Usa kire chunga ni be kianda indai da rokoba na bibu ke suliana matintu mendandina kina. Na bulan ni viva mbauti da vanga taka babinak. Betul kau nabi kaya baru takkan matintu bembeleti kianda ni tamagasi vitin indai. Naka na wale usara na ivo madala ena gindola tiko na telefoni be kimni kanda na borong tiko mai kibakai tiko na bota taro na bari telefoni na tolu rua seiva dio na rau ki na vitu tolu rua diwa seiva dua. Dorna tara manda na bi kaya balati tiko na social insurance siya na insua. Kira nindo manda ngaki no mani ba madala. Na wale uturam tali. Na matai ni okasita na ronon dolu tini kawalu. Ambita kina indoa na ituba vai labo bo na matintu. Sai kwa na kena somi na insua. Vira toto na dada wa matintu. Vira rote chuka tulsa wul ka bitu nundolu. Ka rote chuka ni wolu sanga wula nundolu. Uira kede ka tura chuka na bibu kini social welfare. Kena malambale, maina ambaki saoti, maina matai doko sita medho maingo. Ve kemuni kede tura chuka na ilabo ni social welfare. Kemuni sa insuata itu. Na insurance solitiko sai ko tolondolo ke waka mani kamana no muni tiko. Tolondolo ke waka ndona maboa ya zo kemuni wandin nin tagi babu niwai ni lewa dora ve kemuni nalanga. Ndona undolo na vebuke membaleta na vembulu. Kachiko tale tolondolo na vebuke na life cover ngona ndo sa takali kina kana soli kina bubale. Kan dingi takau ko ya mesuli kina na bibu kengo. Ina tolondolo bambu be bamatal trafikanda ya tonga veira na yambaki bit sangabulu. Bit sangabulu sivi ya sasyanga. Sasulinga kina na bibu ke ni somati. Obvio taranga balete ni so na mbadina numa me mesul ni laboya me tartali kina na vale ni lubiane si omakumbuna. Voi vina na numuni be bandita. Iya, na ilaboya enanga indo solinga kona kani bebu kini bembulu enango na indo sa takalikina ena vina kati na wandine ndina mai walimbula ndone tikini pepa bula kalela ina notification of death la watana ivola ni sudu la watana na ID ni social welfare mena soli ani patekena kena bank account mena soli kena dona form kana vale weni ka menanga isoli kina fijikea Fiji sai ko na company ni insurance kan garabatingo. Obetuna ke turamatangali ni so sabia mai tura koso. Sembera ni takali non rambula sa lakwa di bekito dora turanga sa lekere me tura rawa mera ni bulia kina sona buluka umbul makau me susutu me barau ni kona sana takali kina. Kendal ni bondo na ilabango yana ngona ngain dua sa takali kina. Na donondolu na ilabu ni somate kena tolondolu na life kama ubia kretunga weekend tu zoko na turachune ilabu ni social welfare chuko na form muni na fil taka katuko na be tambana tu zoko ni to ministry na be SIBT eta ni form go na application form form rawa indonga na tambana indonga na tigini pepa ndana valewena mendana ndingi taki na siodei mena tora na be na kani insura ena ngona sanda kata kalikina wilta lagi na dada matintu lebo na dada matintu ngone ninda ira siang mandani se valwena mandani to tambana mana na fomongo kwa sa doni tabile be kitu ne dito bunu tatugo na mimbi ni kana fil taki na buna ngoturang matali sa lebo na kisi sa kitu sa tawa tino ngone nindai sarama ibimba na bubale siode metura na ilamongo enango nindo sa takalikina so ara senga saratunga nindo oda yana kiana garabi na turanga se marama enango na se mbule bole kina enango ni tamagasi enango sama ilanga kina sara lakomai sara mai tuna na ilamongo ndo ni misole bekito kongona kito ba mimbita chugin me filta kina form batana form ya na ba matata chugina siode onie sandingi taka ngona sini se mbula kina
mena taura na veka ambali te kia muni. Manambali na kangani biborita kitiko. Ko nga na ela sa bolito kaya na fomu. O ko sa nga na may tarani lavo. Kaya na manilenga. Dono binaka tura matakali. Naka dari bilang menendo telemanda na tengul kali kan imberi na gaiba kurita litiko na ngono boro tikungo na Vakekeli. Nimbulan na kanda na singkain do bato kamay na ngono boro tikungo na nonda na ngono di Vakekeli na Radio Fiji 1 kay na FBC TV kaya bakay tiyo na taro na ibang madala sa ibang madala tigi o titigani dari binamo ni nangay taro tong may nanamo di talibon na tolururua sa iba diyo nan raw kay na vitu tolurua diwa sa ibang dua nonda bulang itiko na vuni bola tundi na ministeri ni mbula raramba marama ngwane kay na voluti ni mbulan rabon Dr. Josefa Koroivueta. Abambote ni dona wekanda sa wawatok. Ni sambula binak. Nanda ngoni tigi di Vakekeli. Bacho ni mbula. Iya, ni sambula. Mbula binak na tuhulan tukay. Dimbula bilasa ka. Dimbula bilaka. Na wali na ndo na taro na sa matonga ya. Kasama ni bunga na ilaw na kad. Wach kumbero sa bulu si Chingalima. May sala ito maninga may ato na pasang bulu Dono ba binaka. Dono ba binaka. Dono ba binaka. Binaka, pinawali besar na wata taro tong may, dotal na wikanda sa wawatok, ni sambula binaka. Isambula binaka may banwali. Ni mbula binaka na turang abu ni bolebu. Dimbula binaka. Dimbula binaka. Na kerkere. Eramba ni bara cek mana namni telefoni. Nabat telefoni. Puno ga ingkira namni bal bola. Sando nuna nuku namba go dio saiwa 5. Pa saiwa 8. Nitagi ni sana. Diwa saiwa 5. Va saiwa 8. Va saiwa 8. Va saiwa 8. Iya binas sa balebu. Binaka, pinawali besar na warong tong may, dotal na wikanda sa wawatok, ni sambula binaka. Nimbula binaka. Dimbula binaka. Kung nga na watataro, muleta nga na top up, kaya kaya buat ko nung gila video ng dola, hindi mimbiyo nga, siguro sa $5 ng dola. Siya ke bochu ko edio ng dola, en mbiu nga tul sa vulkan $2 ng dola. Oy. Me da bochu nga na basta nga bulu Uy, siyang bitin ni buat ko nung, buat ko edio, sil nga minggo, pero sa $5 makinalib ketsingo $34.73. Gwana no lako kinina Vodafone na MHCC. Okay. Ano ni sila may nanamunin namba? Gun number ni. Sila nga may nanamunin namba telepon hindi rin vital no ningon sa 3361 3361 692. 692. Kira nga nanamunin Pesita. Ay. Esita. Sita. Sandono nangay ingira ni weke mani. Naka, pinawali besar na wata taro tong may nanonda iwas ni ngonong ko, nabari telepon na tolurua sa iba diyo nan raw kin na vitu tolurua diwa sa ibang dua. May bakaw sa warita katoyan yan na wika ang baleta na nondang bula raramba sa atiko na vunibola tundi kabing karabi na tambano ya may nondang bulang itiko na nondang ngauna yan singali winday. Ni sambula binaka? Isa ni bula binaka. Doto nga na wata taro Kwetu ni nanumitu na vimama ni bunto. Ya nakad sa varete kwetu ko na vimama ni bunto. Tau mana? Ya ngonongo sa top up nga sa warnitu na vimama ni bunto. Ni bunto sa top up sa bunto ke bunto ya seunye. Ni bateu tu no ko na korbu sa toro man top up. Mugo bunto talme mo bunto man bash man korbu. Ure dari kone kini bunto makau tu mana full fan. Yeah. Wanga uga tarong tuan ni. Dono binaka cuma takali. Ikaw ang dagar kanere ya. Iya. Iya, lebu sara rabat tarong ya andi na binaka ya. Iliu ko na mama ko ya ni singiso maso mo tu na matintu. Enan do na bindindi na ti watake na kam Fiji Bus Operator Association. Iya ngone ni ko sa sulito to sarabe ke muni na basa $8. Na kena banget tagi sana ngai tonga na linga muni. Yang anak kenan dindui. May na bingarabi wador iliw. Wata kena bingarabi wador mo. Wambote ni total na wikanda sa wawatok. Sambula binak? Nandang ngonit ni Vakekeli.
Bula belum itu kai. Nimbula binaka. Undangan nataro maleta na ono pasang bulunan dolar iranang kasih. Sasunang kasir sandau tu ren di laku akhir sana talangan nangon ne laku ila tahun. Warna kadia runi banga taka meli evita lagi na me bolia me dolaka. Iya. So nomuni wa salati ko me banga tangau ko. Iya walawa kena wakasama ni ndataka naka na ndondonu. Isiang ni ndondonu nakada me banga tai talendua. Vida wasa bosa beira. Awara nam saranga katiu kinongori. Membaleta na kena vika ngandri biranga so sanga itu na bira. Yana non dai tabi. Non dai tabi ya nganda vika ambaletir non kasi. Yana kena banga tai kina kad me indua tala na bubale membalet ka banga tai kin non nangasa sa saran dondonia. Bida tuna vakasa mango merani watu muri mai kina iviti sai ko na ulutanga medan don dina kina ulutanga ni tanga dono ngondo na veka ki toro de tukina na loma ni ministry kina matintu indona ka sa tetera no bonua sai ko na mbula kodo ndona no mi ko nga bate ko ya ka sega ni nduda ka bona veka dono kalalai dine ni kalalai ini tibu teki na mendata ka bona dina dono baure kina veka bida tunjunga bekendana beka idala na dala chunga ene sen don Na wali besar ni bawa madala bombo tinin dotel na wekanda sawawa toka ni sambula binaka. Halo. Iya, ni sambula. Ni bulan belaka. Sorna memdoli top up juga ni na sosa siliar do na pasang sosa JT8 satu $1.5 dolar dan kaya pula. Yo kira ngabi ni satu racio nunggu nama ni telefoni. Endo rarong ngabi kita untuk cek tak ada buku muni. Kita untuk cek tanga ando balik sudah ni tutu beke muni. Satu na nunggu nama ni telefoni ni teks ngabi biau. En raraw ambalat na telefoni go ele utal rendong gir makina. Do raraw to ngamu ni teks bay. Naka na wali besar na daw to kamay na tataru ni sambula. Ni sambula binaka. Nimbula binaka. Ngondo sa kanatar membalat sa na insua. Iya. O kiro sa kay Valengo. Yung sa ngasara di ambag bitsang bul. Nambinuan tena sa bitsang bul ko. Ikendo zikira we Brazil kiro sa pagalo kumoti. Tawale. Ikendo zikira na rontora na kambal na ilabu ni Brazil. Imati. Ya bina sabale bina nomni taro. Ko yang ko nia vale wena na form ko metora sai ko saranga na suli kina na beka bailabu. Na kena suli na ilabu na suli saranga mo Fiji kia ki be ko ni sanding itaka. Ke bai dataronga se da mana kenende mendo suli kina ilabu ina lomanga ni rosa vulka ba kina basa vulka wolewa. Ke baka sa tiuto zo kana beka bina kati mai na Fiji kia membaleta na kena kama na vale baleta na maboa sembaleta ke vai dua sama itakaliani Naka bombo tinin dotel na wekanda sawawa toka ni sambula. Nimbula binaka Na turang ko lang kay naka binanam bula ngai sinitoka. Rungot ko na magala. Ula ko na noa. Uli via top up. Buti ko tinakaw ng $2 kad. Silang may via rusa $1. Indudurun da kaya si dala. Iya ndonga na tarok na nomni check ta na nomni balance ni check ta kay nang basi si Vodafone. Check mo na boda. Okay, chukine. Tarong na maramao ngaraviaw. Ito kuno viaw ni ana bunga nunggu labu na January. Okay. Chini ka onan dol. Hello. Ninga sila nga beno muni nama unga Inggris ke muni ane? Ya. Orang kira nga naman ni number di telefoni? Ya,
napa. Nombor mobile ko 656 656 965 965 893 yung nga na number ko 965 6893 o 6893 satora nakabalevo ano kayong gira di beke mo niya nakabalevo Pinaka, nawali usara na bata tarto kami no nandang ununggo, hindi rin namin nando mandananda ding ulekaleka, iberi nang kay buwa kurita litigo na vital no. Nandang uniti ko ni Vakekeli en singa lebu endindai, wambuti nindo tal na wekanda sa wawato kay na muni taliboni ukila ni lebu sartigo na bata taro turanga matanggali. Ni sambule binaka. Rombula turanga, ke chinan tolo bula sa chiman turun banta katang ko. inarawa yan kevo da chinan dola mena bula saoti na bula wongo na top up tali me yadha wana basa nga bulu rata lang do nina bangatak Binaka, ni sambula nandang ni Vakekeli. Ulare, bulare ratau bulare ya kai tu ngai tadi dua. Oya setel wisi ni male, samba yolo sanga buka wango. Lungu al salila. Ayo walwan mi la bomu. Autor tu dono rusuan dua. Dono bula. dono Rani ukreso na ila bomu tarakin lungu wale. Konga na kami. iyo na walebu au keranga mo ba matata ki na tara di vale singi chugo ve kito we au tuna chugo wala da na vingara bitu na ministry kito vingara bitu kina na kani biba wale ta ki sa chukunga na kia na ministry ndona ministry bo na ministry ni housing wata kena kia community development chukunga na kia na minister chutalanga na kia na buni bola tundei na housing to doko kando tuya na loma ni matini tu na vei tamba na ni ministry na ngonango sara mai songo di watu doko mesa tiunga na ndo na ministry ka watu kai chuka na ministry ni housing kena community development wili kina na biba balta kena taundako ni korba balang wili kina na biba balta ke ve kemuni na torechu na ilawo ni social welfare biba balta ki ve kemuni na walenga itu na tigine ngomuni kani persons with disabilities watalaki na ni tamakasi lebo usando talama na ulutanga ni tarabale usando kere kina bubale ngona ira na nondangase kara wabuna nonda mai tio bina ndai sa nonda ita bina ngone mendarai da nonda tio bina barita na ngona ratio kina watiki kenda leka walanga sa rawada mai nambuno membaleti kenda sandondo mendarai da mesule vera na vei kabinak beratalita kan non rambula ena ngona sebo tio vera Ya, pamboti ni total na wekanda sa wawato kan isambule binaka. Nandang uniti ni Vakekeli. Binaka. Awa bulu pengawana tu reta na di bulu sini. Bula nita Ranileu menurut para naila ini susul saya mentongan nama tu wali tarung ayah. rawa ranle rua ranle tolu ranle ba sindon kenalenga ranindua walenga ne chikini angona person with disability na toro chuna disability allowance ke baka rua na tamangasi si bia namba kini bulan na onsa bula 5 rawa talanga ni raw toro ruru ne labya ke baka chuki na sonangone tumbu dua se ngone lubeniali sa lego ruru ni tumbu rawa talanga ni soliwa nakani welfare mbaleta ngone Binaka, total na wekanda sa wawato kan isambula. Isambula binaka nandang ni Vakekeli. Hello. Iya, nimbula binaka. Nimbulu na turara uni voltne. di bula bilasa bula binaka Nimbulu na turara matagali. bula binaka Donga na matataro.
Donatura nga chungo sa turuchungo ni labu ni social welfare. Yo ni varita tal to member ni na pension ni kesa ta baki on sa ul kalim. Ratal nga ni turu tal nga na pension. Ya batau na ilabo da ba turuchuko. Kitondo raida ke pakai turuchungo main dona scheme na poverty benefit scheme. Kasasi bia na baki on sa ul lima. Sana binada kami natura na kani pensioni. Kami sulit tali na kani poverty benefit scheme kiwa 2 tali na lama ni bubali. Ken mamba lo ko sa graduate man scheme Pinawaliw. Pinawaliw usar na bata tarumay. Isambula minaka nandangaw nito ni Vakekeli. Nrombula minaka na turanga. Nimbula minaka. Indo nga na baka tataro. Ayo turi labo chiko na aftakia. Kira-kira ni mo tatalangin na ilabo ni Insu. Di Bosota Sara. Nakani insurance ngo iranga na ituro chiko na ilabo di welfare and alamani ministry. Kemuni na turo chiko na kani aftercare. Wira na penseni ni Provident Fund esanga. Mabam matataka weekend Sa matatambia na senitaro. Naka dotale na wekanda sa wawatoka. Isambula. Bulmalaka ambutambua. Ni bulabnaka na turanga wang. Ni mamibulang iti ko na singalaw ni kuha. Ni bulabnaka. Ngo ay lauto ka wayavi. Baka binu nakatawa kayo na program gori. Ndo nakaubi ako katatawrokina. Oro na makumbungo erong karaviti ko na welfare. Endo virao sa kalasi 5. Endo virao sa kalasi 8 ito na ambaginggo. Onda ura ito keso era kaiti ko ni kaya sa ato sa bakit ko nung kalasi nangon na via lekire italimba kanto na vivu ke vira. Ubi ako katatarong Iyo na nung sender utarati ko $5 bulan. Oro rua $5 bulan isa ni kenro kakan. Obvia pagkatatarungan ni wana turang na matanggali buno wala tundi. Obvia kilanga siya dawa na ngani salamin da muri ang barsa tosoti ko na ngone. Kausara da talanga nung umbulan ni sa tangga si mayong garaviroti ko. Pinakasarwa ka levo. Mateman nga obvia pa binatay kemuni. En bingarabi ni badorti ko verone sul-suli. Muso mga nataro enarawa ilto sa dake muni na barita nga na nomuni kisi kina nito wali lotok dono binana nomuni taro na wali pinawali usar na bata taro tong may bikim ni kanda na doba tong may nanandang unungko enan duatal na nanda vingu leka ni beren ni bakuri taliti ko na bital noa en nanda iwasi ni unungko. Ni borong ating may na Radio Fiji 1 ndo may biti kikim din kanda na sarsar tong may na FBC TV nandangaw na boruta kini Vakekeli en single wendenday bombota turang matanga lilibuti ko na bota taro ndarusan na rongo matanga na bota taro na kanda sema tong may na nandangaw nunggo ni sambulo binaka nandangaw na ni Vakekeli ini bul binaka ubang bula juga bana turang bulang indokay na single wendenday imbulo binaka dosa ka juga na taro ito na turanga saktor cukup na laban di social welfare 5 bulan na voucher 5 bulan na bangke ya turang ko sa bakibit sa bulan kadiwa gay tabi ko tal na stroke na yasa na mawi stroke bang to saranga na sana around tan do tal beka na lapo na tora na wali ya matai Dona kanga ubia matataga turang matanggali na ilabo solitungo esingi na lenggara bito do sara kila babinaka endua lenga tiko kilman bale na be ka bo ilabo solitungo matintu endonga na tiknga ni bengrabi be ibu kanga kina bubale muso mangala taro na kesa turu cuma na ilabo ya na siang tal ni rani soliwa matini sa the stroke na disability allowance
Matani sa toro chuma ina nirita la ba ka be ka la sa lebu ena lebu zake na be ka toro chungo kwa ke pa ka me visa una disability sana lele som sana dio sa bulan dola dini ni toro chuga $5 ka la $5 na kanikakana ini songo ni wata ya dona dola ya tura mtanga likani be bukenga plani stroke na bina kati na diaper bina kati la kina na cream na sobu wai so na kala leba me be buki tu na bingarabi membaliti ko turanga se marama kate matichu naka dotale na kanta sa wawatoka ni sambula nimbula benaka wambula talanan dabula indokai nimbula benaka naka andangana wa tataru te indana makumpungu karang barabe tu sama tu cinana imbula chuango tamana ya au tuna chube tamana megero tu vitamin social fair ndera ni tana bibu kala ko to maikina gaire richo tamana tu tamana ndera na manla ko mai taru no ko wada bere na raw nakani ndona bibu kemena suliwa ena rawa binaka mbitu na lawa lebu ni nonda bunu na constitution sai ko na nonda ndol na ngone na ilabo solingo wakatambagin dua ena nonda ngarabi na ngone na be ka ngandre bana kadibuli na be ka binakati ena nonda kana na be singa nonda ya ni buli sulu edo kina baba kina bi ayam lai kau biar bercerita lagi tu nama tanggali so kita sando merong tu cuma ilabo kanda sulit tu biar na membeli tirnong ni sali banget cata le cuma na bupale au bekere tu ngabe kenda na sigile unikua na ilabo ya membeli tirnong ni me banget tengah bir ia wana taro lau cuma ini ala benar ni berita wana tumpu na taman nangwane itu na be kambali ti nalvena me be buka kina la matin tu be kwa ina bina katinga kia no na voli sudu ni tamana wakata laki na report mai koribuli bata mai na itu kungo sana ngai watau kina na beka na soli membele tingoni naka ni sambula binaka nandanga oni tigri Vakekeli isa nimbula binaka oye undo na ker boitamela endo tabingu vaka molu muto na bakasam ya tamikito sa mate makawasar chinikito sa baka watstal sandinde manito sanga chono no social pe na ngone go singni ro baka nduer to baka ile chinga mena volleyball social pe na no na anu nito form au singni kila sira to baka bachu baka tamikito sa mate makawasar sa matsar na rono ndulu ka bidana tamikito ngo sama itu baru tunga biau raw tunga pa banwo ko ando tunga mina ko o baru ko diro ci ko kala sol ci ko birabi bu kengo wero ko ran raw ci rem la tunga ndilu benda ka ko ngo te dimugo o tamang kici nangoro watu ba banwo sar tunga ya o tamang sa mate o tinangu baka wati tale tunga ba banwo o kere man o kere man dan be ini stangor mo le redi ko mate no bol mikro la ko ni bo bitedi Aula barara tabe kebri. Iya. Isula mai na nomini namba. No ngunbo na 837 Rosi 8329770. 8329770. Sandono. Kira-kira ada muni? Ada go Israel da. Iya. Israel yo ngai ngiri kemunianye. Pambote ni total na bekanda sa wawatoka ni sambula Nimbula binaka bertalis. Apa ambul tu wana kirana nda. Nimbula binasa ka. Misai tuana buat taruh cipero na taruh. Kini masa ye tuana ni buli tu buat ni malam dekat kini yang mana disable. Taruh itu ni dapat kita cukup non green card. Nala ko buli na visa. Bila terang kena narla bioti mana boleh weekend ya na tarjur polis ni na puni dana ba tarang polis ni lu mbele kontrak kadi ni lur sentu mondo free na disable kongko santu tau cikana was ngabul nantolan
Kongo ni simperang dengan ni dona pula sa davu kana na living over sa bulu na tariti ko soive ni sali iza ba ndotale na tikili vingarag serin drafondo walin wirna disable kini karawali taro desang na bimbu ni rotiko o sinalingo ni sambimbi nongon ni singay wulo tulu kin nongon sama yang kerap itu ciko bunungan, masa bunungan yang turun apa tentu di social welfare. Kalau ciko turun bunungan sendiri, around dah kan ni tosa dah kan buta-buta ni bunungan ni mesa bila bapa maikin doan ni kan ibu kini balik tinggal ni, yang ada lebih nyali, kenapa boleh? Wabida pinabale weke na kawai kita taruh na singini kuah. Matai ni taro sa iko membaleta na vibuke vi ngone mai wana marama katura chura kani sosolofe na rawa binak signo na kena langa ena soli na ilabu din saturi labu chuko muni ngoni social welfare ini labu kana soliani mai na nito tamana wakatama injo chuko be ngone ken membal na tosdake boleh tanda cuta lengan lebih kaya laba kina lom di Bengarabia. Dapat tali nama tintaro. Nakai boleh titiko na okoe boleh ngai tiko na itu bakini nonambul. Okay. Koe boleh ngai tiko na nona baka sama ena tu bagi nonambul na rawa. Nesole wacu na scheme na disability scheme ya dia sa bulan $1 bulan. Yeah. Na wali bu turang matanggali me da butonga na vital no na nonda ngone ni Vakekeli na itu tu ni be bondi taki ena rona yulutanga ndoru mai tarato kana nonda ngone ni Vakekeli na nonda wasni ngono. Ya binaga turang matanggali le utal be ka kitura ni waita bikina kila di sa vero tikenda ni kuwa beta tona chunga ndona lenga bimbi so tawa chuno da bono lindai sai ko na nondra valo lo matai na lubenda me tawa kina na vital ni kuwa sa kireken da ndo visusu na itumbu ni sulia na no ni ngono binaka ngona ni bubale ngona meratu merikin resul soli kitore chunga na korubuli lebu na korole bongo suba lebu na ngone sa da wichukin ramimbi mai vale sa sigilai buli sora deru glu abu tunga ngona vi konongo so na seawall so na vi shopping centers tunga na bonua kito da wati kina kirana kirto no visa ina tamanongo ikena kubuti tikuna nonda vi korba balangi membalet so na mate kito watu kachunga na social illness kambasi kitu maingo na nonda kalore tikina ni lenga ni bubale sama ya tikina nonda wala lo mate chugen awirna lebenda anda wabini binagati waliu wana buni bola tundi ana ministeri ni tambana ni bula raramba marama ngwane kina voluti ni bula rabua Dr. Josefa Koroivueta menonda bulang itu kan nonda ngone ni Vakekeli ena nonda iwasini ngonongo sana dapat tinga kina na ngona boruti kongo ena singele wendindai